What more baby say or ton funadaka is sign by that. I record the whole gun of the any. It's me and me baby set to our record no gun. Yes, and ye asset. Tenacity. Minim Yame. Coco and a man who sent me or bash. Oh, Quanas, I'm coming. Who be a young muna when him? Who be a muna? Man who saw Bema. I never said. No, what to have a pointing point with a cousin. Abba me fear my beer also somebody. I never said. Ade, over now, Crabby. I know the other one over before. Some of them go for them, Tassinema. Eh. Fat cheeky, you are bemu. What? Sure. We dear Kwame when some more cry about Ninja me won't cry. Passa Tinahana or enjoy your bapa with bread. Sa chiku pa wo chese me de kwase buona no peso di bumi o. Eh? Doctor. Obo akra makana. Bubu amagi ba fa. Maje me yire no, me fa ho. What's a car way? Shaka with them. On pesa me de madam bi. Arija. She fear with my environment. Come nua. Me ti ahwe from my papa e fa me ho. We met me ada heya kra de ade ato ana mada meda. Bibi anya me. O pesa me koso tena sa potoni mu na mete no. Empale me. Obo bi fie na aduane si hɔ a na no ano se wudi ne fun. Aduane a wudi no te ase. Me di nkura aduragu ma me de ma me nkura. What nkura ofia pa. Ah wudi di no. Wudi na ya twia no. Me ma nso. Kerosene am be ma. Kerosene am de be ma. Me na me hye dem ho ya me twia. Wonso twia ni bi. Ada twia ni pa ba ko na aka he. Grache. Yese wa address it. Or the be impress me. Wo. Dan sam fo na abedi wo ai me engagement na se no me ba ma papa na busuafo ba be hu abusuafo sam fo na abedi ye no na wo pa chise ah wa address abet na ha we na me hu bi da enti wo high mponi wa hu wo high wo ba wa hu no ana wo high na da bet na sam fo sam wo se wo shakawa wo shakawa Ghana mra na hefa na ya tworo so obi ware a otimi hwe manim otimi san ware bi aya umma na so na pam na ubedi nsam ho saya na pa chese ah bet na odidi nkradi o wom ti tuaso na di me ye gentleman me moba kaze me wewu o we gentleman me moba o ye gentleman kama pu akun wani de wugina ho kire no wa bo me ku me you are not my co-equal ho na kia na kura waka na co-equal na ho ntimeka time a wunhu sa kwasampani no se friend doctor na wo simi agongon na wo si me hene wa hu me dakora wo ntimi nda enne obi se so ye hwanyu se de be doctor wo se heba doctor wo se nkura doctor wo se de enyu se wonya ware nto be kan sam fu a kire me kofi April la we wunwie ye me fa wo ho ncha wo dakoro mpoda me ba ntina me ba ye what I say me ba be hwe me ba enu ntina me wa ha na ka wo nko ade anka forget me minim kwa ya me de wo no doctor ni na abefa so nti dia wo ye no mpode mi hu hwe kra wate metira o say yes ewiase no se papa nya hwe abone so nya hwe what I say where you have no idea who you are dealing with me simpa so where me cha wo information oche so na hwe tina secret na me ka bin chiro our address ya ba ha Respect. Sorry na maintenance. Sorry. Welcome, madam. Raba, what's you bossa uninya me beka samboa? Huh? What's you bo? Why you ready? So be ya konche. Osi baby adru ne de agi muada. Ene mpaibo. Why you ready? Madam. Na why na mawo?
e kwan se brefie ha bi ni bisa wasa madam e di asem wo nkomo tie e di nkomo na wo tie wo ne me wo ne very exclusive betie me exclusive na we di adepa ben wetimi aka kire me rami bisa wasa mo nyese me ne ka senti wetimi nkasa madam wo me fie madam you want to be an I say you was so ya edin me ma so ya edin wo bo so na ode na be si ha no won na me be si na asem onyima no de bi onya busu blo ni keke no me sire wo betie me madam wo dey ma me excuse keke just 1 minute so one can sem papa bi ankyere me a wo ho wonim me kotie no na wo boaboa ho ansan wo pa hwegu akire ha wanya ho wo twa bia wo me fie Ada me ba na me fie na me na me fa me second ton sa na benom madam na ma ba me boyfriend wo me so no so ye bo ni ben fa wo yam madam will you shut up I'm quiet hey Rabba what me me nkasa sa sa cha wo ni me cha madam yes sir wo yo bi a me pe wasempa ba no ma bi a wo ye na nya wo ta free flu ba ku na manya de pe wo so nya madam wo bi so when time ba na wo fie anytime wo ni fie wo ya sure say wo ba nti na na ma ba Me ba nti na mbae. mo si wo ya sure ana wan fa ni school mo no ankobusa no me say ma wie me hu doctor na one of friend hu doctor o doctor and nega na sebe Wo hu ni hospital. obi kura kwete ba bi no ono akwafa obi na busuani so ebuo ni no osane ale ko say doctor no fanto no husu Wo hu ni hospital. okura ni certificate che say doctor and how no crack certificate ko pebi obi anka say ko galam say aduma Wo say akola ni kusu. na me ka chiro For me 10,000 and then your mama. first and last have friends say be kwasampe Me bi say na wudi for me 10,000 mama. 10,000 by 10,000 Onye kwasi apeni anko waru wi on fa onko tra ni fie. Go bi fie we no. pa che fa ho ben For me 10,000 mama. e fa ho ben me dia te dia na wadi nika What the headache? aduan na wadi me dia tika Funny. ena dede na da no ba ye no so no me dia tika so what ase be gina ha no me be hwe me ba me hwe oba no nim time oba na ofie ohia ba na ko school mu ho Mama nkanjiro. teachers no omunim sa won so ba enti on be ma kwan amwa ha kwa Forget. Akola ni dey say that's a boy me ba. Forget. From 10,000 me mama. say ma forget the da From enti na 10,000 move mama. on so cheka wa Me say from Enti 10,000 wa mama. From 10,000 mama na ko. emra ma ho kwan so be ware biem Fine, no problem. Madam Fubina can answer. I'm giving you an ultimatum. Just prepare. Me you are leaving this house. Me ma ultimatum for 1 week. now ba no fa no kwada dua so because wa wo say wa ware. Nya wona wo say. Ye ware tena obi fie. ene how Ye ware tena mpena fie ma ne ye. What be that? Eni gwase someone ti say what be that? afi we dey we sign So say dan ba na wo dey kona dwa me ba no wo. Me say afi bi esa afi we dey we sign wani na ewu Mama nkanchiro. o ka kire fa ya Makisi me no every love me two ano mama 10,000 one from sika mrem me two ano 10,000 times mo who say yes me wo ho yeah me na be di me ho agro no Ini assembly akache. Oni ni emeya. madam nyame si enka no kure afedie uya duabu nensuo wo etapo ntineni a woje wo sa sai madam eturu mmiri bia eya kai mi abusua mi gina he nya small children sa kaisa chim da me no mienu ni enyini bomu uwie fi mra yesusa no uwie fi dia no mde frɛ edwaye sɛ no no mfrɛ ma me ne papa de ma yenya sɛ de si kaka we kamena me te rubber ni frɛ mu brand new nene se wanya baby esi na sɛ me house boy a ɛno nkyerɛ sɛ fa manim fa beta ne sam paper madam me kam wo fa kotobe me kamena na kyesɛ ne sia no di bodompem sɛ madam so mo ba kokɔ we palme a sɛ ma sɛ fie oso akwa sister me dem nim de okoka de ya ni sergeant kubuo se akwa na ni tiri se de atafre ho no woni ni ye nyina masaba in fact me bo power ni nyina agu ho ye nyina in destroy ede me maka kire Abusua ebe ko go de asem wenti na wo tu me every me fie se me megina abonten na hope wo bosom ho no wontina wo wontina fie ho na me begina abonten kasa nya sa asem wenti a madam na asem a wo ka na fie sen ni
Madam, if you Mfie saying ye. Now what would you 1 year first time man? Would you want a can quite crown? Okay. And no body First time I do one can make okay. Madam, and no body here. And no so I was someone who said In Jam, and then me my worry. hey, Me go far met nephew and I won't met them as yes sir. no problem. I investigation. Master Ba, my name is said I am the car owner before. In Timaka Master said, so I offer car owner and so on some man the driver there. Oh, tell you what to I am chief driver. Anything can happen in this Abusua? Yes. Abusua Adrian wa fa wo fia ha no no. You can't break my heart. Untimint na me fa ho die. Yera de me ma me ka kire me. Me ma me kan na mentie na me kofa abusua bet na fie ha. A simple issue. Me hu mobo. A wo de da man tria. Wo kun krofo man tria se adre no. A me ma kofa wo de abefie ha no. Ene de wo be drop plan ama me. Any plan? Enti se si ade de na. Me de me you oba na da se oba gina tum. Ana se me bo master mane. Which is which? Wo be bo master mane. Se me ninja. Abusua we ungrateful human being. Yes, me who offer nothing. Brofo no kra wanti ase. Why accept na na say wo ye den? Wo ko ka kire master say e san abaya no ti woni to ho. Ko ka kire say wa gina tum ko pa ne che. Udru house bloni. Ejira. Ene de abusua na e semra ma me. Enya mra. So wutie. Enya mra. Wa gina tum. Ko pa ne che. Umpa ne che wo say. Ewiase adwenku na nyansa wo yeye a umo bi nso nyeye mi twemo mi sisi mi de nga mi nkonyi mahefo mi tu ade kokko ya de mi ne gemu pa intigale ni bi nsimi fe ni ago na wo wanya ade a me nya me de paniche wo wan bu nkotodwe kura mi nyi ntum me ane nka me chire Hai ene de Kofi Maso me be bo reggae ni bi asenyame animonyam. Wo sori a o si beautiful woman Beautiful woman nyame ana me gina he. Na me wo shape fefe ompe. Kofi, come back to your root. You have nowhere to run. You have nowhere to go. Amaso me mobi na me fa nhye nyame animonyam.